report and bearing and wale a very special report and wale a shank dish kapaiba de ruin kina dangrau yan dangre bakel baran palping ka liang rantin kon tin banaling and wale ka kwil waga dana ba lukre wi ka juba ka kwi first vice president Dr. Riek Machar Durgont and wale ngai kon diala no tenare lokantama and lugo dan and lugo ni ne Dr. Riek Machar kwele lawo nene Dr. Machar jaram de dien magweken no de lugo mo de je togon wale lo da ram de dien kaneden kon batich ka taye dan e cha ka goyni ke ka kwi ko dan ci to kanasir ban more information ban ka je report me kan kon we ni amre report kana me mi jiram jidit gwas me gore jen ojin de Nuer online TV channel de support de subscribe ko de notification be al de je twan ko mi te ke report mi break gwa me da chwa mala shibe ke ye kapet baran palping ka liang rantiti ka dob dan de kon ka linga ja Kalugan kor widong wandien rewi ke juba look first by President Dr. Riek Machar Durgont Dr. Machar Durgont jaram didian kanetin kontin batichen wale Dr. Machar wadong boro de chung an wale nyam lok ka bati ka goin kane shak shang te konte sha goin ja Kaluga dane shiwe me shiwe jok. She first by President Dr. Machar je special court and dan luga shegatich. Ano medereje kana naitin kon tila defend lawyer ka. Ka gwase dan ngoda kan luga me kan ni tok. Me chala Dr. Machar gwase me chati. Chana jogono jako beneje kona defend lawyer ka before a kan hearing ke kan lukana ne kan to ala lugan kor widong wandien en wala ay loga me bidak Machar betedi ale konte cha lumije kete cha goni je bekalat but kena makan konu we ka Dr. Machar kan man lero do gwas me chan je konling ko kor gwase pay we kon diale mino nene Lieutenant General Gabriel Doblam Cherwaini sagalat katay dane cha goynika Cheray jen wonena ajana gonyo ganynika ajana shetok ajana tidiale kon televident rong to nyudo ken ci gdwer ci kanalat jedu man chagalat chelade wona me a politically motivated ka jow dane chelat keje ajana ken dialte kon tela witness ne ma wanen konten chalat keten chano ngale evideni waktu chanyu dano chicken chikereg lat keke chela dano kete dia lokona chanung walok ka court ran forensic expert chela do ruden dial chikatok je jomo chejelat Lieutenant General Gabriel Doblam cheba jelong yana jigono nene de yen luk de yen nan ke politic ke siasa je jomo chela dene me she conclude chela do nene ko prosecutor teleka enough evidence telminyo do ken ishi ko dorchi kana lat chela do no de court de kan te dial kon cha ku media until adur la charges de ka drop kan dial alon walle dara jojo no dara jen final kaje de Dr. Machar ano dara kula we la Ramadan en bati jen walle amura kon ga te kon de shadi en lat ka gwa sedan to ga ne ka runte ci do job Dr. Machar gor ka jelo self ke mi yadi no dere jayen ngai kon diale 2013 me shawon no yene ja ka gwaze da ne ci Dr. Machar chela do jen baro do chung ke 2015 you self ke mi yadi chungen then after that ci self ke mi yadi ci kor cheto ano jene ku kor ko to ka ja ko nje pele na mo ko te do mal chare lad before that me cha mal cha bata ngwase me Dr. Machar chela ram nyam no go ba mal bajetan shu Dr. Riek Machar shu jalla ram nyam no go bi mal be berewi ke South Sudan yo na bosko mala lat ke je ki na to wono kena lugo no bi mal be betel ko no go je no bi mal beten wono shu gor no ba peace agreement bajetan ke 2018 peace agreement shu Dr. Machar kana self kim yadi chu ko mala mo chu kana tan alo magwa mi shu anaga ne dia
Then we call a coach Kira Najan she queen quarry cha nyom yot ga jeke jen 2026 and then chele another style another system magore jen obe da kuma char beje block ko che beteka queen quarry na bala chirmai kontem right now chide dial in option of dakuma char che kare ale kan woti ga queen quarry latka ti dakuma char che still chere men rate jen so jen mu ko ngan wala bala jen shengan dakuma char barai ke je rei lok kajuba elugo mo betindi ala kone ya goinije boro de defend kaka ko te tun wanda sha ala de tun wa sha talk ci kon dia linka ne dan wan tin shirwa ke ci testify ka ta da nan sha ka accuse ka je ke ci goin ga je ka do mu shaje right now right kona en wala ka cenga di ka pay wada karunkin dango jan dangro bakal bi doctor machar be chong nyam lok ka betin di ala kon tin charen lat bakalat ka batij ba ajena shi akuli ngono jen chana jogun odi de mo ke time de reke defend lo yoreka en oda la jara madana don de ro defend do be dan de ro defend ge kon di ala ling cha je pen persecutor no jen baba ke ne te kon di la defend lo yore ano ajen robert anan che la region ko chapin ka gore studying dor ko jin do kula re ram dan bi defend betin kon la rudin baka ngach cha ta mo kelo cha je wesenatin kon tila ne selbi ke mi yadi la prosecutors right now dagno cha je ram dan bro defend ka wada ka ta dan chalat ke ja kono min we bagatin kon to ano mun kon jok u kon ka ta dan si ngore lat ke ja me ci dagno char me ci we re ke juba ko ne man bel kan dagno char te tana da belka dak machar mummi che mal che tan ke jemoni de kula wona nan nei ki mummi de man no mi shi de randa mal de jenok ko re dial chala do ne wi mon tuken karaj tel mi tuka kor ben kuma sa sudan me jege ko mu jege karaj independent ba jege bone jege mu jege karaj and dak machar with the first person ko ba malam mo bejetan ki be sa sudan bela independent right now miji reke la butwok ci selbi ke mi yadi ci lugo no jen ba ko en kwar ba jela ko en kwar mu ko lo parten tama ko gi jeno ci daga ma char ci yen ka dwal ka daga ma char what happened ana ci yotin lo ba ko en kwar balat walti daga ma char tene tere ti jen ke evident tel ti ci jo no so ci kon yalla ci ne no de gore jeno de de yalla de kalat telanga atel daga ma char so ku jamo ci atin yalla kon inshallah ne dia la shi jo ci cirwaj kala da no dagma cha telemu telele tetten no zodi an walle bala jen final ka dagma char of course mo ne dang jokko ka kan badak mu we right ano betogon wala ke betogurun ke betoko gwada da nan ngot ngon yam bu ko ne di albana ga jiga walle ko ran cha je gwan la roji latin kon tindir lat la ka lare ko jen che peace agreement che lat already atene la jen wona ne dagma char jen len dan le den walle en wo dagma char bete ka mu butok ke bete ko bala ram bete ti jen lar jen wo jen e jen te ka dwero e jen num regamo en atuma char duna bu bi kone tigne di alant konde chunong no de ko daten ko da mu char kana mular no so sudan atre kur ram choose kur nga self ke mi yadit ne ti jiwen mon ci barar ju ko de mu char no jin normal chela reshan mal chen lok mal magaje ram lok mal nga self ke mi yadit that is why nen konen walle da ko char tere wiki juba che we ke tede we ko jen cha ju no normal che mal chenok me ti ram belga da la nga da la self ke mi yadit chi dak mu char a chen balaro ne me chiang mu je ko no ngare ma cha dak ma cha che je no ngamo nei kone kala mal mu kene cha ta ni je aji wen mon mal ta ngene je ba mal mo ba je lot ba mal mo balat goste so ram chikan mal lo da nga selvi ke mi yadit imagine dak ma cha re wiki juba telele dik we ko jen cha mal che no ajen do ba ma ni dak ma cha ko kene choice kene no nei re kon ninga selvi ke mi yadit den do ko lu gon walle won self came yad ne ka tela dinga speed up gor kan ode kan don wade kan destroy that is the reason so ko ta fel ko de kan wade kan destroy and then shika we ko de dak ma cha de jebel kan netin kon tela jikwara
ajen the reason dan yan kani dak ma cha son walle ban ti diala kon lat kurdian ban keling tin kon butore wi juba an wala ke chenga de ka pay wadda on kin dan ro jandang ro bakal bo more information tin kon tuok ban keling yo gwa dan cha lu ko mo chaje kwet ke chaje lel ka la dan de lele netin kon lat ka luk no bana more information bana keling le katin kon tuok an ga temal tan yo jekka le reden bye bye